Minister Kabuye na jangu Ministry y'Eby'enyegesa irukorwa Minister Janet Museveni yamazire kwa biliyoni 2 ahabukiko burukora hanshonga za University ya Bunyoro nuko yabazikora kusaho intekateka zo kwandika University ya Bunyoro. Mu mwaka gw'ebyensimbi guno Mama Janet mumumanyoyo Mama Janet mwamumanya Minister w'Eby'enjigiriza ateka first lady yamazotekawo 2 billion ngobumbi muno bubiri bwakuweebwa komiti eri mu kuteekateeka university yaffe. Minister Kabuye ayonjire yahamza bakagadi ngo government ije ko mbikorgutu rwa muhoro ndaiga orwa kilomita 3 orwa kujanguruza kwimusintunguka ya district ya Kagadi. Oro rukundo bagenda tukora nayo mukiso kuse mu rukundo runo Tauni kaso ziza fezona zigenda ate kufuna eyegenda kubera full project tombeke orugudo runo de tauni kaso orugudo buno bwonna meya aliwa sebo ebizibu byo biwedde wagiraga enale. Dennis Namara orukujokera Uganda omurukiko rukuru rwa East Africa nagira ngo hatishengero ya East Africa yamaze kwiguraho butare obwe bihingwa ngo kandi nicyo yitire imihendo yabyo yatemba. Tuyontora obutare wa East Africa tukabukingura tugende akatare k'abantu 300 million yoro bikumi bisatu iyo kwa sasunu kiro yechori arasingira kumena ebihimba enkumina turesere Kongo kandi bantu ne chance ya mani iyo tuwendo rukundo rwa muhoro ndeiga tusobole kuchingura DRC akatara kakunu kiro ya swali mu DRC yemitware tano. Jushiyest Mukwasibwe chairman wa MK Ame ahabwa district ya Kagadi asime President Museveni ahapo kuhereza jihanga. Nawe twateka omukono hari jaja tova kumeni abo kuba already to twine omuntu tuli kushaba twine General Muhozi Kainerugaba turi kweshengereza ngwaje atuchikirire kureba ngo ya continuing na struggle ya liberation. Thank you. Kirikun twaronshinga ntugamba omara ko jaja tova kumeini nitumusagika kongera kesimba ibirabe na mukaga habwe birungu Museveni byatkorire aresiro businge. Gashirwa Thomas tumuyebaze.